ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho. Tugiye gutangirira ku ijambo navuga yuko ari rutwitsi. Ijambo ririmo riragenda rikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, benshi bati noneho dore intambara yeruye. Tega amatwi wumve ubundi ndaza kukubwira ikijya mbere. We have been humiliated. Uti? We have been humiliated. Ati? And we must teach people. Dushobora kwigisha abaturage abantu bishe aba South African. We are sitting with the highest. Tubabajwe cyane ku rwego rwo hejuru. Let us use this opportunity. Reka dukoreshe iki cyo tubonye twigishe. Nimuzane urubyiruko mu gihe gito. Niturangiza tujya kwigisha M23 bishe abasirikare bacu. Ati sinzi aho sipika ndi kumureba sindi kumureba. These ones are talking a lot here. We need soldiers. You call yourself commissar. Ati babivugiye ku maradiyo dukeneye abasirikare. You call yourself CIC. We need you there. There's people that we need you to go fight. Aba ministeri abantu bose barumiwe baravuga bati noneho uyu nguyu we atewe n'ibiki, baraseka barumirwa mu gihe abandi bumva yuko bategereje yuko ingabo zabo ziva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. We are tired here in Parliament of toys. Ati turananiwe turarambiwe. We want, this is war. People are dying. Ati zira ni intambara abaturage barimo barapfa. Go and fight. Ati mureke tugende tujye kurwana. I will be one of the first. Ati nzaba umwe rwose muri iyo force. To join the battalion. Nzajoining iyo batayo. To go and fight. Let us go and get our people. Ati ni mureke rwose tugende tujye guri. You must follow me. Let's go and fight real fights. My Not God. This fake names of the army. I salute you. Thank you very much. Uyu numwe mu bagabo bafite icyo bavuze ku butaka bwa South Africa. Yavuze amagambo avuga yuko ari rutwitsi. Hari bimwe mutabashije kumva neza birimo mu byukuri ibyo guhamagarira urubyiruko. Let us go and kill those that killed our soldiers. I don't know, Speaker. These ones are talking a lot here. We need soldiers. You call yourself commissar, you call yourself CIC, we need you there. There's people that we need you to go fight. Turabiva imuzi. Uyu ni ministri wa siporo n'ubuhanzi ndetse n'umuco muri Afrika y'Epfo, yitwa Gatoyton Mikenzie. Hari ibyo yavuze, yasabye urubyiruko rwo muri iki gihugu rwose ngo kuba rugomba guhita rwabwa imyitozo ya gisirikare bakajya gukora iki. Turabigarukaho. Benshi bati noneho intambara yeruye igiye gutangira. Ese iki gihugu cya South Africa noneho kirimo kirashaka iki? Ese abayobozi ba South Africa noneho nibiki byabateye ibintu byahinduye isura? Si bingibi gusa turi buganireho kuko dufite amakuru menshi cyane kuri uyu mugoroba yo ku itariki ya 10 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Amakuru ni menshi cyane ariko arimo aragaruka cyane. Havesigaho wikongera guhendwa ukundi kuko Amiririo Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda $1,500,000 tuguye ikibanza cyiza ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amiririo Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amiririo Estate ku bakiriya bacu bamikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amiririo Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amiririo Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43 cyangwa 0753 54 76 506. Hamwe na Amiririo Estate turaheza.
n'ubundi ku mirwano ku ntambara karahabutaka irimo irahanganisha igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe wa M23, aho bamwe bashyigikiye igisirikare cya leta abandi bagashyigikira M23 ndetse n'abayobozi batandukanye bagaragaje ko ikijyanye no kuganira aricyo cy'ingirakamaro. Update rero zigezweho nuko ubu ngubu abasore ubu ngubu tuvugana bari ngo kureba rwose neza ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Nk'uko rero mubizi leta ya Kongo imaze igihe mu by'ukuri irunda abacancuro, abarundi ndetse n'abandi batandukanye, ndavuga abasirikare ba Perezida Ndayishimiye Evariste muri Bukavu. Ibintu rero bikomeje kuba bicyane, intare zasarambwe nazo zirimo ziragaragaza yuko zidari bwihanganire na gatoya. Nanone ubugizi bwa nabi bukomeje kugenda bukorwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'abambari bacyo. Birimo biravugwa ko rero isa bashobora kuza kwigarurira iyi Kavumu. Ibi nabyo turabigarukaho tubabwire mu by'ukuri 5 uko bimeze. Si ibingibi gusa turi bugarukaho kubera ko dufite amakuru menshi cyane nanone arimo aragaruka cyane ku bijyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Guy Kabombo Mwadiavita yafashe icyemezo cyo kwerekeza Ibeni ni muri ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho rero ngo hagiye kureba ibishoboka byose kugira ngo ategure icyitwa intambara karahabutaka bagomba gushoza ku mutwe wa M23 wigaruye bimwe mu bice byo muri ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse navuga ko ari binini. Imwe rero muri teritwari batari bageramo ya Beni irimo n'umugabo uyoboye intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo, dore ko umutwe wa M23 nawo ufite umuyobozi w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ariwe Bahati witwa Majoro General Mons Evariste rero akaba ariwe uyoboye intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa leta. Ari Ben rero yasanzwe na Minisitiri Guy Kabombo Mwadiavita, aho nawe yazanye ngo amatwara karahabutaka n'ubundi yo gutegura intambara ku mutwe wa M23. Benshi bati ibintu byahinduye isura. Si ibingibi byonyine turi bugarukeho kubera yuko turagaruka cyane nanone kuwitwa Ndayishimiye hagarariye ngo intera hamwe nk'uko byatangajwe na Ngoma, umuvugizi mu bya gisirikare w'umutwe wa M23. Turabigarukaho cyane turebe mu by'ukuri n'uburyo M23 ngo igiye gutanga gasopo karahabutaka bitewe rero n'aba barwanyi bari ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC, igisirikare cyayo FDLR, Wazalendo, abacancuro ndetse n'abarundi. Ibintu rero bikomeje gufata intera. Turaza gusimbukira kandi mu by'ukuri ku ngingo z'ingenzi cyangwa se impamvu z'ingenzi nyamukuru zatumye uwitwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi atitabira inama yari kumuzanira amahoro we na Ndayishimiye. Bari bategura rero igitero gikomeye cyane. Si ibingibi gusa kuko dufite n'amakuru karahabutaka, amakuru arimo aratangazwa yuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagurutse ingabo nyinshi cyane za FDLR. Se n'ingabora n'inyeshyamba karahabutaka za FDLR bivugwa yuko ari umubare munini cyane wagiye mu gihugu cy'u Burundi mu ishyamba rya Kibira. Biteganyijwe rero ko ngo umugabo witwa Evariste Ndayishimiye arimo arohereza ingabo ze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo zijye kurinda imipaka ye muri Sud Kivu, babuze M23 kwambuka bajya mu Burundi. Ariko nanone ngo aba FDLR nanone baze bajye ahitwa mu Kibira, nibarangiza bajye gutegura ama operation karahabutaka ngashobora kuzinjira ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko iriya Kibira ifatanya neza rwose n'ishyamba rya Nyungwe. Rero witwa Neva nkuko yagiye aca amarenga yuko rwose agomba kuzafasha witwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ufite umuhate ndetse n'ubushake ngo bwo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Rero ngo barashaka gukoresha umutwe wa FDLR. Ndaza kubabwira ingabo byavuzwe yuko rero arizo ziri kuri ubu butaka bw'u Burundi, zagiye kandi ngo zitwaje n'intwaro zabo. Ese bazakora iki? Aho za nkuba ntizishobora kuba zigiye kongera gukubita za operation karahabutaka zo mu bicuku karahabutaka ntizaba zigiye kongera gukubita. Ibi nabyo turaza kubiva imuzi ngo tubabwire ngo ese biravahe biragana hehe.
5/5 rero nizere yuko ugiye gukomeza kubana natwe kugira ngo tukugezeho aya makuru karahabutaka, amakuru cyane cyane arimo aribanda kuri atake ikomeje kugenda igaragara rero muri Sud Kivu. Ariko rero reka tubanze duhere kuri aya magambo rutwitsi yatangajwe n'umwe mu baminisitiri bo mu gihugu cya Afurika y'Epfo, bigaragaza ko mu by'ukuri bamwe mu bayobozi bo muri Afurika y'Epfo bashobora kuba bari gutegura ikintu cyitwa intambara karahabutaka ku gihugu cy'u Rwanda baciye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko bagiye bavuga ko ngo umutwe wa 23 cyangwa se nanone ingabo z'u Rwanda ndetse perezida wabo ntigeze anatinya rwose nazo ngo kuzita inyeshyamba, nubwo byaje kurangira ashyizweho igitutu n'amagambo akomeye cyane yagiye atangazwa y'ukuri karahabutaka n'abayobozi batandukanye b'u Rwanda, bikarangira ubutumwa bwe bwasebyaga bwatukaga ingabo z'u Rwanda abusibye kuri Twitter, ariko mu by'ukuri yisamye yasandaye. Bamwe bati rero uyu mugabo ni bwoko ki? Banza wumve aya magambo yatangaje, amagambo rutwitsi. Mu by'ukuri turagerageza kugenda tubasobanurira ese uyu mugabo we ibingibi yabivuze ashingiye kuki, abantu benshi barabivugaho iki? Banza wumve. We've been humiliated. We have been humiliated. And we must teach people, when you kill a South African, ati tugomba kwigisha abantu nimba wisha abanya South Africa, there's consequences. ati ni ibyago kuri wowe. We are sitting with the highest youth unemployment in the world. Let us use this opportunity. Ati rwose tubabajwe cyane n'ibirimo biragenda biba, mureke kandi ibi bintu tubifate nk'aho ari icyuho nanone tubonye, cyangwa se mureke dukoreshe uyu mwanya tubonye. And call for conscription, Honorable President, and bring our young people and train them. And while we train them, let us go and ati nimureke noneho rero duhite duhamagara urubyiruko, niturangiza turutraining, teach M23 a lesson. niturangiza rero tubohereze bajye kwigisha, bajye rwose gutanga ikintu cyitwa amasomo ku mutwe wa M23. Let us go and kill those that killed our soldiers. Ati nimureke tugende rwose tubice kuko natwe wisha abasirikare bacu. I don't know, Speaker. These ones are talking a lot here. We need soldiers. Ati sinzi umwe mu baspeaker cyangwa se ubwo ni mu badepite wavuze ko dukeneye abasirikare. You call yourself Commissar, you call yourself CIC, we need you there. There's people that we need you to go. Ati ni mubahamagara aho baherereye hose, muhamagara abakombata, muhamagara aba CNC n'abandi bose baze. Aba bose baramuseka baravuga bati uyu nguyu noneho we ni bwoko ki? Abadepite barasetse baratembagara baravuga bati uyu nguyu noneho waje ate. Benshi batangira kunywa amazi hari kugira ngo bamanurire ijambo bumva ari rutwitse ijambo ridasobanutse. We are tired here in Parliament of ngo turananiwe. Bamwe bati barumirwa bipfuka ku biganza baribaza bati ubundi uyu muntu yarasaze cyangwa. Soldiers, we want, this is war. People are dying. You are calling yourself titles here. Go and fight. I will be one of the first. Ngo azaba ari umwe rwose ngo mubazarwaniye intambara. Join the battalion to go and fight. Let us go and get our people, and you must follow me. Let's go and fight real fights, not this fake names of. Ngo nimureke tugende ngo dukine ngo dukore rwose imirwano, dukore intambara real fight, ngo apana ibintu byo gukina, apana dance, apana ibintu byo kubyina. Army, I salute you. Thank you very much. Munyumvire aba bagabo bamwe bati ubundi umuntu nk'uyu nguyu ntago aherukaho. Ni minisitiri wa siporo rero n'ubuhanzi n'umuco ndetse akaba ari uwo muri Afurika y'Epfo, yitwa Gatoyon cyangwa se Mikanziye. Yasabye ko
urubyiruko rwo muri iki gihugu rero ngo ruhabwe imyitozo ya gisirikare ndetse ngo iki gihugu kigafata icyemezo cyo kohereza abandi basirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo kwihorera kuri M23 yishe bagenzi babo. Ni ibintu mu by'ukuri byasamiwe hejuru n'ibitangazamakuru bitandukanye, byasamiwe hejuru na benshi cyane. Bamwe hano hari nk'umugabo umwe witwa Alex Nshimiyimana, ahubwo se arenda yakwereza urubyiruko we uruhagarariye yarubanjirije, yavuze yuko n'ubundi ngo nawe ngazaza muri iyo batayo ngo akaza kwihorera akareba akamubaho. Injiji nk'iriya ninde uba warayigize minisitiri koko? Biriya ni nka bya bindi tureba tukabimenya mu mutwe, bya bindi His Excellency Paul Kagame yavugaga, nta kindi kirimo. Ibyo bagambiriye byose uru Rwanda n'abanyarwanda ntacyo bazadutwara. Ni benshi cyane. Hano hari umugabo witwa Agaba Gasana Daniel yanditse ati how CAA cyangwa se South Africa believe that they have government when they have people who have this title knowledge and the people crops for him. This is too much. I think M23 should not wait for any dialogue. They should rush to Bukavu and Kinshasa as soon as possible. Ubu nguyu we ugenekereje gushyira mu kinyarwanda avuga ati ni gute igihugu cya South Africa kizera ko gifite guverinoma mu gihe gifite abantu nk'aba ngaba b'ibicucu ubona batazi ubwenge. Ati se ni gute mu by'ukuri umuntu nk'uyu nguyu ashobora gufata ijambo kuri M23? Ati ndatekereza neza ko M23 idashobora kwihangana ngo itegereze iby'ibiganiro dore ko batanabishaka, ahubwo ni bafata icyemezo bakomeze batake bagere Bukavu ndetse na za Kinshasa nimba bishoboka. Ngira ngo urumva ni ibintu mu by'ukuri abantu benshi barimo baravuga amagambo akomeye. Uyu mugabo rwose yakoze mu mitwe y'abantu benshi, aravuga ati ese uyu nguyu ni muntu ki? Ni mu gihe rero mu makuru twari twabagejejeho mbere nabyo byagaragaza ko uwitwa Cyril Ramaphosa nawe yacaga nusa amarenga nuko ingabo ze zitazapfa kuhita ziva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo vuba. Ibintu rero ntabwo byoroshye. Abantu rero bakomeje gutegereza bibaza bati se bimeze bite, bigeze umutwe wa M23 wabugeze muri iyi mirwano karahabutaka n'ubundi. Amakuru mfite rero ubwo ngubwo ari nayo ngiye guhita nkurikizaho mbagezaho nuko izina reza Sarambwe zirimo zirareba noneho neza ikibuga cy'indege cya Goma. Numwe n'ubundi mu bakurikiranira hafi by'iyi ntambara yanditse ati aba basore ubu ngubu tuvugana bari kureba ikibuga cy'indege. Ati nk'uko rero mubizi leta ya Kongo imaze igihe rwose irunda abacanshuro b'abarundi, ndavuga abasirikare ba President Ndayishimiye Evariste muri Bukavu. Nyuma yaho rero ingabo za FDLR Wazalendo FARDC batsinzwe, Uburundi rwose bwahise burunda abasirikare bo muri Bukavu ngo barinde cyane ikibuga cya Kavumu. Za Karehe naho rero barunda abandi benshi cyane. Gusa rero ngo ubu ngubu ejo bundi M23 yabakuye muri Karehe ibageza ahitwa za Katana. Ngira ngo ibi twari twarabibabwiye cyane nko mu birome nko muri Katana. Ubu tuvugana M23 rero kandi yamaze kuhagera yirukana abarundi benshi cyane ndetse na FDLR bari bahari. Ubu ngubu M23 rero ngiri kureba ikibuga cy'indege cya Kavumu, kuko ngo kuva Katana ujya Kavumu ni nko mu birometero bitarenze 11 kandi aho ngaho baharenze bageze imbere cyane. Ubwo rero isaha yariyo yose rwose M23 yafata umwanzuro nk'uko abaturage ba Bukavu bakomeje kugenda babyifuza. Intare zishobora gufata kiriya kibuga cy'indege kuko niho bari kurunda intwaro ziva Kinshasa.
iyi foto rero yakoresheje ya leta ya Kongo ngo ntiyakitambika M23. Iyo foto yakoresheje ni iyo ku kibuga cy'indege cya Kavumu, ahubwo aho yashyizeho rwose ifoto y'indege yashyaga. Aravuga ati leta ya Kongo ntiyakwitambika M23, izindi zishobora ngo n'izindi ndege zishobora gukongoka. Leta rero ubwo ngubwo ibintu ntago byoroshye, ishobora kuza rwose guhura n'akaga gakomeye cyane, dore ko abaturage ubu ngubu barimo barifuza yuko isaha n'isaha rwose bakwakira umutwe wa M23, kuko barimo baramagana igisirikare cya leta gikomeza cyane cyane no kugaragara mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Tukiri muri Sud Kivu rero, mu makuru nari nababwiye, twamaze kwakira amakuru ko hari ingabo cyangwa se abarwanyi bo mu mutwe wa FDLR ungana n'abasirikare 800 bivugwa yuko warangije kugera muri Sud Kivu, ukambuka ukajya mu ntara za Cibitoki n'ahandi aho ngaho, bakambuka bagakomeza bakagenda bakinjira ngo mu ishyamba rya Kibira. Bamara kugera mu ishyamba rya Kibira rero ngo bakaba bamaze rwose gutangira imyitozo karabutaka ndetse ngo no kwitegura bikomeye cyane kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda baciye mu ishyamba rya Nyungwe ngo bagahungabanya umutekano. Ni umugambi ngo karabutaka rero wa Evariste Ndayishimiye, ngo kandi binafite aho bihuriye n'ubwoba bukomeye cyane afite, dore ko ejo bundi yabugaragarije abadiplomate muri hariya muri kiriya gihugu cy'u Burundi, avuga ko ngo intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umunsi izaba yarangiye ngizahita yinjira mu gihugu cye. Bamwe rero ngo mu nkingi za mwamba abo yumva bashobora kuba bamusayidira ibishoboka byose naba ngaba aba FDLR. Ingabo 800 rero ngo zitwaje n'imbunda zageze mu Kibira. Ese haracuriki? Benshi bati aho bukera turaza kongera kumva ya ma operation y'inkuba zikubita, inkuba zesa zigenda zikabahera hariya ibyazo muri rira shyamba rya Kibira. Ngira ngo kandi murabizi u Rwanda rwo rwose ntirwahwemye kugaragaza yuko ruhora rurinze kandi rwiteguye uwashaka kuruhungabanyiriza umutekano uwo ari we wese. Reka twigire kwa Wiringoma ukomeje kugaragaza n'ubundi ubu bugome bwa Evariste Ndayishimiye, bo niko babifata, ndetse ngo akaba yarigize umubyeyi wa FDLR. Uti bimeze gute? N'umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma yatangaje yuko President Evariste Ndayishimiye rwose ngo yiyemeje guharanira ndetse no kuba umubyeyi w'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Lieutenant Colonel Wiringoma rero kandi yatangaje yuko mu by'ukuri ngo ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo muri DRC bukorana na leta y'u Burundi yamunzwe n'amacakubiri, interahamwe, ingabo z'umuryango wa Afurika y'Epfo SADC, abacancuro ndetse n'imitwe ihuriye muri Wazalendo. Ubu rero kandi bukaba ari ubufatanye bushingiye ku masezerano ya leta y'u Burundi yagiranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo kwifatanya mu kurwanya M23. Perezida Ndayishimiye rero ngo na Tshisekedi bakurikiye rwose ngo bakurikiye isinywa ry'ayo masezerano ryabereye i Kinshasa, bakaba byaranamenyekanye cyane ko yose kuko ngo iri sinywa ryabaye tariki ya 28 Kanama 2023. Uyu murwanyi rero kandi yasobanuye yuko uko abona ubufatanye agira ati umugambi n'umwe, tubivuge uko biri, barashaka gutsemba ubwoko. Umunyamakuru wa RPA ijwi ry'abanyagihugu yamubajije niba M23 izemera kuva mu bice igenzura birimo umujyi wa Goma nko mu 2013, asubiza ati ntibishoboka, tugiye hakorwa amahano. Ati turamutse tugiye hakorwa amahano. Yakomeje kandi agira ati nta muntu ushaka ineza wavuga ngo M23 nisubira inyuma, keretse interahamwe zigenzwa n'ikibi zihigira kwica abantu hamwe na Ndayishimiye, kuko uyu munsi niwe
uzihagarariye yiyemeje rwose kuzibera nk'umubyeyi bari gukorana na Tshisekedi. Uyu muvugizi wa M23 kandi ku rwego rwa gisirikare yasobanuye yuko mu by'ukuri ngo abarwanyi babo baramutse bavuye mu bice bafashe baba bahaye intera hamwe Ndayishimiye na Tshisekedi urubuga rwose rwo gutsemba no kumaraho abaturage, bityo rero ngo ntago bateze kuhava. M23 rero kabishinza Evariste Ndayishimiye guharanira rwose ndetse no guhagararira FDLR mu gihe Uburundi buvugwaho gucumbikira abayobozi b'uyu mutwe w'iterabwoba no kwakira rero inama zabo mu bihe bitandukanye, imyitozo yabo n'ibindi. Byenyegeza rero kandi ubufatanye busanzwe hagati y'impande zombi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niho bakomeza kugenda bafatanyiriza. Ese bizagenda gute? Hazaca uwambaye icyo mbona cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu birakomeza kugenda bicika. Reka ngire gutya rwose nsoreze kuri iyi nkuru ikomeza kugenda igaragaza ibimenyetso simusiga byatumye uwitwa Tshisekedi atitabira. Impamvu ni impamvu Karahava atitabira inteko ya SADC ndetse na EAC. Ngizo impamvu rero mu by'ukuri nyamukuru, ngizo impamvu nyamukuru rwose zatumye Tshisekedi atitabira rwose ari iriya nama igamije kumuzanira amahoro. Icyambere yari ari gutegura igitero gikomeye ndetse n'amaginga ya mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu nibwo twababwiye amakuru avuga ko perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi asohoye mu by'ukuri itangazo ryemeza ko yasubitse mu by'ukuri uruzinduko yari kugirira kandi nanone muri Dar es Salaam. Si uruzinduko kubera ko rwari n'inama, rwari uruzinduko ariko yari inama karahabutaka, inama nzima, inama y'ingirakamaro ya EAC ndetse na SADC. Abakuru b'ibihugu byinshi cyane bamaze kwasesekara ariko ndetse bahageze babona uwitwa perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yatangiye gutangaza ibingibi, yewe binavugwa yuko ari bamwe babiteguraga bakaba batarigeze bazangaha. Impamvu ya mbere rero harimo kuba ngo arimo gutinya ko yaterwa ikitwa kudeta karahabutaka nk'uko byagenze tariki ya 19 Gicurasi umwaka ushize, ubwo yari yagize uruzinduko mu mahanga. Yakiriye amakuru avuga yuko mu by'ukuri ngo abashakaga kumuhirika bamaze kugera kuri presidence. Icyo gihe ngira ngo murabyibuka cyane, habayeho no kurasana gukomeye cyane. Impamvu ya kabiri kandi, ku munsi wabanjirije uw'inama ni mugoroba leta ya Kongo yakiriye abasirikare ibihumbi n'ibihumbi baturutse mu Burundi ndetse higanjemo n'Abafurika y'Epfo, binjira ku mupaka wa Kamanyora, ndetse ibingibi bikaba arimo biragenda bikomeza gukorwa no mu bihe bitandukanye. Bivugwa ko rero ngo baje kwitegura intambara mu mujyi wa Bukavu wasatiriwe na M23. Biravugwa ko kandi rero Tshisekedi yanze kujya mu biganiro byamuzaga na M23 kandi we gahunda ihari ari yo gukemura ibibazo bye mu nzira y'intambara. Tshisekedi kandi nubwo rero yohereje intumwa kumuhagararira mu nama, nawe yaje kugerageza kuyitabira ubundi ariko biza kurangira ibyavuyemo bagenda babiterera, babijugunya, babinaga iyo ngiyo. Ese murabona ibibazo byazakemuka gute? Reka nsoreza ahangaha yarayo makuru yo ku mugoroba wo ku itariki ya 10 kwezi kwa kabiri umwaka w'2025. Ni Rwanda Hills Media nk'ibisanzwe.